Ndabashimira cyane kandi mbasuhuza mbifuriza ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Amakuru yacu agiye kwibanda cyane ku ngingo zitandukanye zirimo n'ingiyi Minisita Edouard Ngirente yitabiriye irahira rya Perezida wa Madagascar. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente kuri uyu wa gatanu yageze Antananarivo muri Madagascar ho yahagarariye Perezida Paul Kagame mu muhango w'irahira rya Perezida wa Madagascar uherutse gutorerwa kongera kuyobora icyo gihugu. Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente akigera muri Madagascar yakiriwe na mugenzi we Christian. Ni mu gihe umuhango wo kurahira uteganyijwe kuri uyu wa gatandatu tariki 13 Ukuboza 2023. Komisiyo y'amatora muri Madagascar tariki ya 25 Ugushyingo 2023 nibwo yatangaje ko Perezida Andry Rajoelina yongeye gutsindira kuyobora iki gihugu. Rajoelina yagize amajwi angana na 58.95% mu matora yari yabaye ku 16 Ugushyingo 2023. Andry Rajoelina muri Kanama uyu mwaka yagiriye uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 5 mu Rwanda, yakirwa na mugenzi we Paul Kagame bagirana ibiganiro byari bigamije kurushaho gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Ibihugu byombi icyo gihe byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr Vincent Biruta na Minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho muri Madagascar. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ibihugu by'u Rwanda na Madagascar bihuriye kuri byinshi birimo kuba iterambere ryabyo ryubakiye ku bucuruzi n'ishoramari, ari nayo mpamvu ubufatanye bwabyo ari ingenzi mu guteza imbere abaturage babyo. Hasinywe kandi amasezerano hagati y'inzego zishinzwe iterambere n'ishoramari ndetse n'abikorera hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwo koroherezanya no gufatanya mu ishoramari n'ubucuruzi. Mu yandi makuru kandi Samuel Dusengiyumva, umujyanama w'umujyi wa Kigali waraye wemejwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, amaze gutorerwa kuba umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Dusengiyumva wabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke yahataniye uyu mwanya na Rose Baguma usanzwe ari umuyobozi mukuru ushinzwe politiki y'uburezi n'isesengura muri Minisiteri y'Uburezi. Dusengiyumva yatowe ku majwi 532 kuri 99 ya Rose Baguma, imfabusa zabaye 7. Aya matora yabereye mu cyumba cy'inama cy'umujyi wa Kigali nyuma y'uko urukiko rukuru rwari rumaze kwakira indahiro za Dusengiyumva Samuel na Yanone Solange baraye binjiye mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali. Itora ry'umuyobozi wungirije umujyi wa Kigali ishinzwe imiturire n'ibikorwa remezo ryo ntabwo ryabaye kuri uyu wa gatanu. Amakuru aturuka mu buyobozi bw'uyu mujyi avuga ko Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ikirimo kuritegura itariki rizaberaho ikazamenyekana hanyuma. Amakuru yacu reka tukomeze mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugero mu kagari ka Rwaza mu mudugudu wa Rwaza ahitwa kwa Gacukiro kuri uyu wa gatanu tariki 15 Ukuboza 2023 habereye impanuka y'imodoka yabirindutse ifunga umuhanda. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yatangaje ko iyi mpanuka yatewe nuko umushoferi yarananiwe kuyobora imodoka isubira inyuma ibirinduka mu muhanda ihita iwufunga. Ati ni impamvu y'imodoka ya rukururana yo mu bwoko bwa Mercedes Benz ifite plaque 455 randende AE 19 DRC yari itwawe na Kakure Munseke yavaga mu mujyi wa Gisenyi yerekeza i Nyabihu ageze ahitwa kwa Gacukiro isubira inyuma igwisha Urubavu ifunga umuhanda wose winjira mu mujyi wa Gisenyi. Gusa iyi mpanuka ntawe yahitanye ndetse nta n'uwayikomerekeyemo. SPK avuga ko yikamye abangamira urujya n'uruza rw'ibindi binyabiziga kuko kugeza ubu nta kindi kinyabiziga kibonaho guca. Ati kugira ngo iyi kamyo ive mu muhanda ni uko habanza gupakururwa ibyo yari itupakiye hanyuma inzego z'umutekano zikayihakura ibindi binyabiziga bikabona uko bigenda. SP Emmanuel Kayigi yatanze ubutumwa ku bantu batwara ibinyabiziga ko bakwiye kugenda neza mu muhanda bubahiriza amategeko yawo. SP Kayigi avuga ko mu bukangurambaga bukorwa na polisi y'u Rwanda bashishikariza abatwara ibinyabiziga kugenda neza ko bagomba kuringaniza umuvuduko bitewe n'imiterere y'umuhanda bagendamo ndetse no kwitwararika buri gihe cyane cyane igihe hari umuvuduko
hari umuvundo w'ibinyabiziga mu muhanda ndetse bagasuzumisha ibinyabiziga byabo mbere y'uko babigendamo. Ikindi SPKG yibukije abatwara imodoka zitwara imizigo no gupakira ibintu bitabusha imodoka ubushobozi kuko nabyo biri mu biteza impanuka. Ikindi SPKG yibukije abatwara imodoka zitwara imizigo no gupakira ibintu bitayirusha ubushobozi kuko nabyo biri mu biteza impanuka. Ikindi nuko abatwara ibinyabiziga bagombye kuba bafite uburambe ndetse bakanirinda gutwara imodoka batamenyereye kuko nabyo biri mu bintu bituma bahura n'impanuka. SPKG avuga ko bazakomeza gukangurira abantu mu bukangurambaga bwa Gerayo Amahoro mu rwego rwo kubahugura no kubibutsa kujya bubahiriza amategeko y'umuhanda kandi neza. Uyu munsi rero turi kuwa gatanu tariki 15 nyine nkuko mubizi mu Kuboza mwaka n'ibihumbi 2023 ko turagenda dutoza. Imana ikomeze rero inadufashe tusoze neza kandi tuzatangirira mwaka w'ibihumbi 2024 tumeze neza. Rero umuntu aramutse avuze ku rugendo rw'ubuzima rwa The Ben ndetse na Pamela bwatangiye kuwa 9 Mutarama 1947 ubwo uyu muhanzi w'ikimye wose yabonaga izuba rugakomeza ku mwaka w'ibihumbi 2000 ku itariki 31 Mutarama ubwo Pamela yavukaga ntiyabagiye kure cyane. Nubwo muri iyo myaka aba bombi batari baziranye gusa igeno ry'Imana yari ibizi ko mu mwaka w'ibihumbi 2019 bazahura buri umwe agashima undi. Nyuma y'imyaka igera kuri 4 bakereka inshuti n'abavandimwe kimwe n'abakunzi babo ibirori by'agataraboneka. Ibyo bikaba byaratangiye kwizerwa na benshi ubwo The Ben yateraga ivi kwa 14 Ukwakira 2028 by the way asaba wikeza ko bazabana undi nawe atazo yaje akamwemerera akemera ko nawe amwambika impeta. Byaje gufata indi ntera rero kwa 31 Kanama 2022 basezana imbere y'amategeko. Ibirori byabaye bombi bashyushye amatsika abantu bayafite ari benshi. Kuri iyo gatanu rero tariki ya 15 Ukuboza 2023 kuri Miriam Jari utanamaze kubaka izina mu kwakira ubukwe ndetse bunameze neza. Ari nabwo twifuje rero kujyana tubereka mu buryo bw'amashusho mu mashusho nyine muri kuyamibona The Ben asaba ndetse anakwa Pamela. Mu gihe rero kuwa 23 Ukuboza 2023 aribwo aba bombi bazasezerana imbere y'Imana cyangwa se nyine bazakingirwa n'abantu bakanakora ibirori byitezwe na benshi byo kwakira abakunzi babo bizabera muri Kigali Convention Center. Rero urumva ni ibintu bimeze neza kuri wa gatanu hari haryo gusi byari meza fresh. Rero ni igitaramo cyangwa se nyine reka bivuge gutyo ngo ni igitaramo cyangwa se ni ikirori kuko ni igitaramo buri urebye ni ikirori cyari kirimo aba star benshi cyane bo mu gihe kiwe ba Christopher yarebye aba legend nyine nibo bari bamwambariye babonaga ko ari ibintu bifite isura nzima kandi bimeze neza bari bahari bishimye. Ni ikirori kitagaragayemo ibijyanye n'ibisindisha cyangwa se inzoga. Urumva ni ikirori nyine cyari kimeze fresh. Rero mu bantu bari bahari ni benshi cyane. Amakuru yacu kugenda agera ku musozo kandi nkomeza mbashimira cyane uburyo mwabanye nanjye muri aya makuru. Nshimira cyane wowe wabashije kuba wankurikirana ndetse ukurikirana gahunda z'Ishangi Radio TV ndetse ukaba uzi na gahunda z'Ishangi Company Limited ukaba udukurikirana kuri website yacu. Nawe rwose Imana ikomeze iguhe umugisha kandi ikomeze kurinde muri zino mpera z'umwaka ndetse izagufashe no mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 ndetse no mu yindi myaka yose. Rero nge ndi Clement Kwizera ndabashimiye cyane. Imana ibarinde.